Hello guys, we are studying today electricity and magnetism. Its channel is just for once 3 minutes. Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law भन्नाले चाहिँ के भन्छ the sum of ingoing current of a junction is equal to the sum of outgoing current of the junction. The sum of the algebraic sum of EMF equal to the algebraic sum of potential different is various parts of loop भने various part of loop चाहिँ हामी किर्चफ भोल्टेज ल वेस्टर्न ब्रिज भनेको द रेसियो अफ रेजिस्टेन्स इन ब्यालेन्स कन्डिसन अफ द ब्रिज द रेसियो अफ रेजिस्टेन्स इन अब रेसियोहरू अब ब्यालेन्स कन्डिसनहरू भन्दा पनि हुन्छ यसलाई वेस्टर्न ब्रिजलाई अब पोटेन्सियोमिटर भन्नाले के रहेछ पोटेन्सियोमिटर भन्नाले यस वायर इज डाइरेक्टली proportional to the this wire is directly proportional to the across directly proportional to the length of the section of wire this that more there are two types of internal resistance of cell and two cell भन्यो छ यसलाई चाहिँ दुईटा भन्छ गल्भेनोमिटर भन्यो गल्भेनोमिटर त तपाईहरु थाहा नै छ गल्भेनोमिटर वायर लेख्दिन यति लेख्न तपाईलाई 3 मा 2 जति आउन सक्छ।